isvrlat ni tu jedan kamen. Go dobile zato što bile mudri i bile obedineti. To je ono što nas ti treba. Da budeme mudri i da budeme obedineti. Levi i desni, oni je od centarod, opredeljeni i neopredeljeni. Treba da znajete deka naša ta zemlja, Republika Makedonija je oprašanje i treba da se razmišlja racionalno. Nema vreme niti možnost za greški. Ima mnogo ljude što i od SDSM ne se soglasува s ova što se slučuva deneska sa naše tatkovina. I ke kažem, i ke gi povikam, i vije ste dobrodošli, dojdete, pridružite mi se u ovo istorijski moment. Ima mjesto za site vas pokraj nas. Vaša je ova tatkovina. Ima jedna dilema. I svekoga što me prašuvat kada dodam. Da li ste za Evropska unija i NATO? Da, evo vi odgovorimo. I za Evropska unija i za NATO. Ama sme žestoko protiv ovoj kapitulantski dogovor Cipra daje. I to je naše pravo i oblasti. Zašto sme protiv? Zato što go podriva naš identitet i je protiv našite principi. Zaboravite go toga. Nikogaš nema da se složime. Ovo je dogovor. Je protiv naših identitet i protiv našite principi. Od vlasta, od Zajev i od onoj minister za nadvorešti ravoti, za kogo slušame deka na golemo trčka po svetov i si bara nova ravota, od kako tukaj završi, neli, rabotata koja što mu veše zadadana, ne slušnavme ni tu jedan argument protiv našata teza deka so dogovorot se uništuva institucionalni identitet na Makedonija. Ni tu jedna teza sprotivna na ova. Tugu samo kako papagali šetat od masa na masa, dvajca, trojca fateni za raka i povtoruva zaštitiv me ova, zaštitiv me ona. Ajde, izlezete i kažete da li go zaštitivte institucionalni identitet. Da li nema da vide vladana Republika Severna Makedonija i ke ostane vladana Republika Makedonija. Da li nema da vide Akademijane naukite na Republika Severna Makedonija i ke ostane Makedonska akademija na naukite. Da li ke ostane Makedonska armija i Makedonska policija? Ne! Sve izbrišavte, sve sotrefte s ovoj dogovor. To je institucionalni identitet koji što go zagubite. Ги прашуваме за членот 8. Членот 8 предвидува формирање комисии помеѓу двете држави кои што ќе вршат ревизија на историјата, археологијата и образованието. Дали не е тоа можност секогаш кога нашата страна ќе застане во одбрана на националните и државните интереси. Некој од спротивната страна да рече нема Европска унија, додека нема да се сложите. А на што треба да се сложиме? Треба да се сложиме на тоа дека сме народ без корен, држава без историја, народ без културно, историско и археолошко наследство и младите да ни учат хибриден образовен sistem poterkot na želite na našoj južan sosjed. Nema za to da se složimo.